aha cyaro cya Carufumbaje ecuru kushango muri Kanyansheko muri Kagongo muri Banda obwiso buno bwakorwa kandi bwasiga binjo mu maziga posiyano turyahebwo bwahatura kwigwa n'wari kutekatekwa kuba ari nyuma y'igikorwa iki kandi nagambwa kuba yashara umukazi we Fiona Nsimenta Nkembuzi ati akamusigaho n'abana be babiri aho magingo gasha 12 nedakiki 13 sister wanje narga Busenyi anderesi atumoni kintu wanje atunome cyaro kaniki atubajya Fiona bamwita atiba yanderesi akunja Fiona yamwita wariyo yakora ki yayetwara polisi ntenobi amangago imusyo msiza angira tatu naza atiwo yumuko genda tahakutura no hamanyante ati yumuko genda za yo confirminge orebe namazino ukora ki ogarko teresu uri kutekatekwaho nabwe nateberezwa kuba yatera impango ndijo mukazi Oliver Narugo uwabanaza hakaruka pke kandi okurigirira hariba umugenzi yamwitse impango kashikubandi yawo akasese munonga ndebe simu ejino yo wakandi kwate simu ati kuza kugira muhala wanje antera mureba batangira umuhanda ngubateze impango nchikunka niwe niruka yazo umukade mwita kadia niwe niruka nchikunka mama ati nkumanya hali ni interesi muyeye teru ati nikwe kuimuka nyimusabo mukabo n'abasigazi banje ba sisters banje reka tugende turebe kiru reba tuyiza ntwiruka ntaka ikire akwa mukade uri akadia reba nsanga mukabanje arambira umuhanda wenisaka bamwe ahabareba hamibiri y'abagenzi aba bashobora ubwisobu kunataha umunzu shwe kumurambwe nashanga umushijaro kwasura umutyo yagumucumitaha yatagura yamuhindura yamujumika yamucumita ogogwe mitima nyuma ogwe niko kumazeramani umukazi yagwaye jumikire niho yajwera akahika kufa konkanisha bekintu cyo mushije cyakoze ireki tiyachikora muntu umwe yachikora abantu babiri ushanga cyaro byo muntu umwe nojo no bagamba buryo buri kimwe nanisha bango abanyayuganda kitubere cyo kwegeraho ahora gume warangwe mbera yarema irireyo twamanyisobwa ngo posiya n'abana buyasigisaho mukazi tabarbe kandi abira takahereze mwaka mutahize za kuringurira umudirisa umukazi waturiyewa na warumu ari yakitanda ari mu cyambu kisagama na wafiri so muri Kanyansiku tuyine mitumbe ebiri y'abakazi bato barwa gati myaka 35 factory na tuchura mirirwe zero maranga abebembezi na abasecurite bona uktwara hamwe twatanisize hamwe ahakubere shongezi nindazi yonze yongera umurka gwitu abe byo kwerinda batware imibiri y'abagenzi ahirwaro rya ruhoko okongera kuceberwa okwito muntu tekumaraho kire kizibe cyabaciroho icyama no kucengana kwa kubare henshonga yakuba yaretera abantu aba bagira ubutikerezana sidiyo ariyaha ubwo wakagongo bimwumbi ntebe kuretera abantu bagira ubutabanguko omumaka na no kureta komite yagira ubuzubu kimwe muri ebyo no butikerezana sibo kugira ngo oze kwita oba oze kwita abantu abana kosa tuwita wirukanga we no biyirukanga nimpamya tine haraze nza kumurona kandi tuza kumbona we nk'ikitekwa naza kuboneka kandi amatekano gaza gukora ko kucemerera kwa zireki kucemerera kwa kira mwe ninjumirira ibikorwa nk'ebyo amakoraga gashakwa Timothy Mushabe.